Fudbalski klub Sarajevo jer s tim se u ovom gradu rodite. Fudbalski klub Sarajevo prvo imamo najbolje uslove u državi što se tiče razvoja mladih igrača, akademije i svega ostalog i stvarno od početka mogu u ovom klubu svi treneri koji su me trenirali su stajali iza mene, davali mi podršku, davali mi na vrijednosti da samo radim na sebi, da ću nastaviti raditi, ja sam njima obećao. On je plod rada ljudi dugogodišnjeg u uvjetima koji ponekad nisu najidealniji. Tako da tim ljudima treba odati priznanje, još više treba odati priznanje ljudima koji rade po amaterskim klubovima, to su većinom entuzijasti, niko ih se ne sjeti, a bez te baze ne bi bilo niti Akademije Sarajeva, niti bilo koje druge akademije. Mislim da većinom tu djecu crpimo iz tih manjih sredina. Svaki prelazak svakog igrača iz juniora u seniore je jako težak period, ali su moji suigrači mene prihvatili kao da sam dio njih i zaista sada nema nikakve razlike između mene, najmlađeg i najstarijeg u ovom klubu. Slušaš li starije kolege? Naravno, moram. Pa što se tiče Nidala, prije svega želim da kažem da pored toga što je odličan igrač, da je vrhunski momak i dobar čovjek, što je mnogo bitno u sportu i da želi da posluša savjet i da prihvati. Kad je Nidal dolazio prvi put na trening sa nama, to je bilo još možda prije 2 godine. Stvarno, ko napadač uvijek nekako osjetite tog stopera. Stvarno, i kad je igrao protiv nas tad na treningu, osjetio sam da je stvarno dobar potencijal i da može napraviti velike stvari. Nisam očekivao da će tako to brzo desiti, ali osjećaj je stvarno prelijep i to je zgodno zbog čega se budimo svako jutro mi fudbaleri. Igra mnogo zrelije za svoje godine, pošto znamo svi kako je kad se igrač tek priključi prvom timu, uvijek je neka doza treme, ali kod njega se to uopšte ne vidi i on je stvarno mnogo zreo za svoje godine i stvarno je privilegija igrati sa njim. Samo mora i dalje raditi i uvjeren sam da može doći do Liga petice, a i reprezentacija Bosne sigurno. Moramo raditi još požrtvovanije i dati jedan veliki akcent na mlade igrače. Mi smo sad još pokrenuli približavanje najboljih tih talenata nekom individualnom radu, u praćenju, u kartoteci, u videoanalizi, u kondicijskom smislu, tehničko-taktičkom i mislim uz taj nekakav proces koji nije preko noći da zaista možemo očekivati još dosta mladih igrača u akademiji. Odabrao sam sportsku gimnaziju iz razloga zato što sam već dugo godina u sportu i na preporuku starijih mojih prijatelja sam se odabrao za tu školu jer sam se uvjerio da zaista izlaze u susret učenicima, pogotovo razrednica moja, direktorica škole, zaista su mi puno pomogli u ovome putu do sada. To je san svakog dječaka, pogotovo moj neki san je bio da zaigram pred punim koševom. I to sada ostvario ovo ljeto i stvarno osjećaj je nevjerovatno. Za njega je to mnogo dobra stvar da već od ranih početaka može da se navikne na publiku, na prave navijače i to je naravno plus za njegovu karijeru. I na meni je samo da poručim navijačima da ću se još više boriti, da ću davati svoj maksimum i toliko od mene.